I veliki pozdrav svima, dobrodošli ljudi moji u novi video. U današnjem videu prolazimo kroz sam proces slanja zahteva za verifikaciju na Instagramu. Ja sam ovdje zapisao par jako bitnih stavki kroz koje ćemo upravo proći. Pa da krenemo. Pod 1. Javna ličnost. Šta to znači? Dakle, bilo da ste sportista, youtuber, muzičar, glumac ili nešto peto, morate biti javna ličnost ili se baviti nekim javnim poslom. Ukratko, morate biti poznati. Dakle, sve ostale priče padaju u vodu, morate biti poznati. Pod 2. Profil mora biti javan. Dakle, vaš profil na Instagramu mora biti javan, nikako ne sme biti privatan, sve vaše objave moraju biti javne. Pod 3. Lična karta ili pasoš. Evo ovako, moja iskrena preporuka vam je da slikate pasoš, prednju stranu pasoša, tamo gdje vam je ime i prezime, datum rođenja i tako dalje. Mnogi youtuberi, na mnogo foruma sam pročitao, čak i neki ljudi koje lično poznajem, uspjeli su baš tim putem da dobiju verifikaciju. Dakle, slikate prednju stranu pasoša gdje je vaše puno ime i prezime, datum rođenja i tako dalje. Dakle, možete naravno ličnu kartu ili nešto treće, ali moj savjet vam je pasoš. Pod 4. Bez copyrighta. Dakle, posljednja, ali ništa manje bitna stavka je bez copyrightovanog sadržaja na vašem Instagram profilu. Dakle, bilo da je audio ili video zapisa, fotografija, dakle sve vaše objave moraju biti isključivo vaše. To bi bilo to. Nadam se da smo se razumeli. Sada se bacamo na samo slanje zahteva. Tako da smo tu za koji trenutak. Evo nas ljudi nazad. Dakle, otvaramo naš Instagram profil. Ulazimo u opciju Settings. Zatim Account. I tražimo opciju Request Verification. Kada smo to našli, u polje Full Name kucamo naše puno ime i prezime. U ovom slučaju ja ću svoje. I u sljedeće polje upisujemo naš nadimak ili ime pod kojim smo prepoznatljivi. Zatim biramo kategoriju o kojoj smo malo čas pričali. Ja ću izabrati muzika. I pod Choose File ubacujemo sliku našeg pasoša, lične karte ili nekog drugog dokumenta. Opet vam kažem, moj savjet vam je pasoš. I idemo Send. Malo sačekamo. I to bi bilo to. Zahtjev je poslat. Čekamo između 24 i 48 časova da nam oni odgovore. To jest poslat će nam notifikaciju. Vidjet ćemo da li smo dobili verifikaciju ili nismo. To bi bilo to ljudi što se tiče ovog klipa. Zaista ne znam šta bih vam rekao. Vidio sam profile od po 2, 3 hiljade, 4 hiljade pratioca koji su verifikovani. Tako da apsolutno nema nikakvih pravila osim onog jednog o kom smo već govorili. Dakle, da morate biti poznati po nečemu. I to je to. Nadam se da vam se svidio ovaj video, da sam vam bar malo pomogao. Ukoliko jeste, ostavite like, pretplatite se na YouTube kanal i to bi bilo to. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao! It's gonna feel